Siyakhulekela inhlanga sendansi. Sanibona nonke egameni lakade lomthakathi. Ngiyabingelela nje. Ngithi angendlulise nasi simemetelo lesikhulu ukuthi ukhona into letawuvela noma khona lokuhlela kuthiwa kade lomthakathi kutawufika. Nangithi ngiyabuka kuthini kuthiwa kimi kunebantu labantu uNkulunkwane lekufanele bafike ngamunye ngibaside kusukela mhla ka-1 March kubheka phambili. Labantu labo kuthiwa kukhona umuntu otawufika atubuka ngendlela enkulu lengeke ngize ngikuchaze ukuthi yini. Lengeke futhi ngize ngikuchaze ukuthi kungakanani ngoba kuthiwa kukhulu. Ngiyabuka ukuthi ngabe lo muntu lo utawube etele uthi ndomsita ngani ngoba mina ngidume ngokusita kakhulu kubantu ekuvuleni inhlanhla nasekwakheni igubhude etimali nasekudonseni kufaka ekhasi nekwethoilet into thitele tikhona. Vele into etendiwa kola ekhaya kuyatiwa noma kuthiwa nje uhanjele ngumfati siyamlanza umfulahle lo umsebenzi uyawuthola ngokusheshsha lokho kuyatiwa. Sengiyadinga ukuthi singabe yitho leyinde lengaka letawenda ukuthi bani babonge ngento lenkulu lengingayathi nami ukuthi yini. Kodwa nje siyakhuleka kudela umthakathi nemadlodi ukuthi basite kusuka manje lawo mandla sibe nawo ukuze vele sende ngoba abantu bayathi siyabasita futhi azidlali ngabo kodwa mhlambe nje lokungikhuluma lo muntu lengikhuluma ngaye uyangibona utawuthiniseka bese uyetha into iyamvulekela ngalendlela akafuna ngayo. Lengingakusho ukuthi kuthi kugula letami lengidisita noma kubantu lengiphila nabo lengibalaphako lebe bafuna tinto uthola ukuthi tinto adikho la ekhaya. Sekuyajabulisa ke manje ngoba sekukhona ndawukhuluma nje kakhulu kathi labo bafuna ukukhokhelwa imali yedipoko ekutheni kunemuntu lengidabathatha ngibanikete yena nakusho nje kunemali yedipoko lo nayo unalesinye likhehla lami lana lelungumngane wami noma ke lenye likhehla lami lelisebenza futhi ngaphandle ukuthi lingumngane ngumuntu lo sebenza mbamba lo wenda into wendela kwana nami ngatibona ubufakazi baloko nje nami bekuthiwa kunemali lesheshako loyifunako bengisolo ukuthi kude cha ngibona ngemehlo wami. Mangabe uyayidzinga utawukhuluma na Dr. Cembe ngikuxhumanisa nalomuntu uchaze ukuthi ufuna ukufika nini kulo muntu akwendele uhambe uyiphethe ngalelo langa uhamba ubona tinto tenteka ngaleso sikhathi tenteke phambi kwakho ubhekile. Naso nje simemetelo bengifisa ukuzidlulisa lamuhla ukuthi nangabe ufuna sigubhu Dr. Cembe usatenda igubhu ngokuhlukana kwato timbita letidulile letena imisebenzi esheshayo ngokuhlukana kwato kukhona nekuhlola futhi ukhashane sisahlola sisakuhlolela futhi sikutshele ukuthi lokho nalokho kuhamba kanje nalokho kuhamba kanje. Nebakadela umthakathi inombolo kusesengiyole yami lenyatiwe ethi 76 18 30 35 76 18 30 35 noma uthi +268 76 18 30 35. Thokozani bomkhulu ngicela ukuthi usubscribe la epage lami bese uyalishare ulike and ucomment ushaye the notification bell ukuze total liqhuthola ama notification ngaso sonke isikhathi. Thokozani bomkhulu siyabonga.